Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze wa BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kabiri tariki 30 z'ukwicenda mu 2025. Mu Rwanda, Aimable Karasira yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga 500,000 nyuma yo kwagirwa n'icaha cyo gukokeza amacakubiri. Mu Burundi, umupaka wa Gatumba n'indi mipaka iri mu ntara zihana imbibe na Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu itariki 1 z'ukwicumi igiye korohereza abadandaza bacishaho ivyo baranguye. Bizogenda gute? Rero kuri igenekerezo ya mbere no kuvuga amakore n'amatagisi y'ivyo bidandazwa naho bizoba birenza izo dolari 2,000 bizorihishirizwa aho onye kuri uyo mipaka. Akarusho novuga nti n'umwidegemvyo w'abadandaza. U Rwanda rwinjiye mu masezerano n'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams zo muri Amerika. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahere muri Amerika. Perezida Trump yabwiye inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo za Amerika ko igihugu cabo gihanganye n'intambara yakivukanye mu bisagara vya nka San Francisco, Chicago, New York na Los Angeles. Yahagaze ku ngingo yiwe gukoresha ingabo mu kurinda umutekano mu bisagara vya Amerika, vyinshi muri vyo birongowe n'abademokrate, yongera kangisha ko azobishira ku murongo kimwe kimwe. Bwana Trump yongeye ko yabwiye umushikiranganje w'ingabo Pete Hegseth ko bakwiye gukoresha bimwe muri ivyo bisagara nk'ibibuga abasirikare b'igihugu bazokoreramwo imyimenyerezo. Perezida Trump kandi yavuze ko Hamas ifise nk'imisi 3 canke 4 yo kwishura ku mugambi w'amahoro muri Gaza. Yabwiye abamenyesha makuru ko atamwanya wo kuganira n'umuhari Hamas kandi ko itemeye ivyashikirijwe bizohera nabi cane. Igihugu ca Qatar gihaye indaro uburongozi bwa Hamas bwahunze kivuga ko uwo muhari wasezeranye kwiga neza uwo mugambi w'amahoro. Abanyakatare bavuze ko baza kugira inama n'abaserukira Hamas mu biganiro hamwe na Turkiya uyu munsi. Uwo mugambi wamaze kwemezwa na Israel usaba ko intambara ihagarara ubwo nyene no kurekura abantu bose bafashwe bunyagano mu misi 3. Hamas izocishira ibigwanisho hasi. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'ivyaha vyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu Rwanda rwakatiye Aimable Karasira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihadawe y'amafaranga 500,000 nyuma yo kumuhamya icaha cyo gukurura amacakubiri. Aimable Karasira yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umuhanzi yafunzwe mu 2021 aregwa ibyaha 5 birimo guhakana genocide no kwihishingiro kubera ibiganiro anyuzaga ku miyoboro ya YouTube. Ibyaha we yaburanye ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana wari mu rukiko. Ubwo urubanza rwasomwaga Aimable Karasira ntiyagaragaraga mu rukiko. Umucamanza yavuze ko Karasira dahamwa n'ibyaha 3 mu byo yaregwaga n'ubushinjacyaha, ari byo icyaha cyo guhakana genocide, guhishingiro genocide n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umucamanza yavuze ko kandi ibirego 2 by'ubushinjacyaha bitakiriwe, ari byo ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we n'icyaha cy'iyeza ndonke. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Karasira gufungwa imyaka 30. Ntibiramenyekana niba buzajuririra uyu mwanzuro w'urukiko. Nyuma y'uyu mwanzuro, Brice Bikotwa wunganira Aimable Karasira yabwiye BBC ko we n'umukiriya we bagomba kubanza kwicarana bakareba niba bazajurira, kandi ko kuri we ari insinzi ngo kuko ibyaha byinshi kandi bikomeye Karasira yabigizweho umwere. Gukatirwa imyaka 5 bisobanuye ko uhereye igihe yafungiwe Karasira ashobora kuba asigaje muri gereza igihe kiri munsi y'umwaka umwe, mu gihe impande zombi
zitakwinjira mu bujurire ku mwanzuro w'uyu munsi. Icyaha cyamuhamye cyo gukurura amacakubiri gishingiye ku kiganiro yatanze kuri YouTube mu kwezi kwa gatanu 2021. Amwe mu magambo yashinjwe gukoresha ngo nuko abakomeye bose mu gisirikare cy'u Rwanda ari abavuye mu gihugu cya Uganda. Yafashwe hashize iminsi 7 nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiyeho aregwa n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko rusanga ayo magambo arimo gutanya abantu hashingiwe ku ivangura ry'aho baturutse. Urukiko rwavuze ko rwamuhaye igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze mu biganiro bye. Ngo hashingirwa kandi no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda gakabije nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Mu gihe cyo gusakwa agiye gufungwa mu nzu ye bahasanze amadolari 10,000 kuri konte ye ngo hariho 17,500 y'amayero, naho kuri telefone hariho miliyoni 11 z'amanyarwanda. Kuva icyo gihe uwo mutungo we warafatiriwe. Ubushinjacyaha bwasabaga ko uwo mutungo unyagwa ugashyirwa mu kigega cya leta buvuga ko ukomoka ku cyaha. Mu mwanzuro warwo uyu munsi urukiko rwavuze ko ibintu binyagwa ari ibyakoreshejwe icyaha. Rusanga umutungo wa Karasira utarakomotse ku cyaha cyamuhamye kuko ngo ubushinjacyaha butabigaragarije ibimenyetso. Inyuma y'amakipe y'umupira w'amaguru akomeye ku mugabane w'Uburayi, u Rwanda rwinjiye mu masezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'uw'ikipe y'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams yo muri Amerika. Agaciro k'aya masezerano ntikashizwe ahagaragara, ariko ngo azatuma u Rwanda ruzarushaho kurata ubwiza bwarwo muri Amerika rubinyujije muri aya makipe yombi. Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko ayo masezerano ari igihe kirekire, aho muri ico gihe kirango cha Visit Rwanda kizagaragara ku myambaro y'abakinyi b'amakipe. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere RDB kivuga ko aya masezerano yarasinyiwe mu mujyi wa Los Angeles hagati y'ikipe y'umukino wa basketball ya Los Angeles Clippers yo mu ishyirahamwe rya NBA. Amasezerano kandi yanabayeho hagati y'ikirango cy'u Rwanda Visit Rwanda na Los Angeles Rams. Iyi ikaba ikipe y'umupira w'amaguru wa Amerika yo muri National Football League. Ngo ni amasezerano y'igihe kirekire ariko kitasobanura uko kingana. Muri icyo gihe amakipe yombi akazajya yambara imyambaro iriho ikirango cya Visit Rwanda. Umukuru w'ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere Jean-Guy Afrika yavuze ko aya masezerano azafasha guteza imbere umuco w'imikino ndetse anamamaza ubwiza bw'igihugu ku mugabane wa Amerika. Amasezerano nk'aya yarasanzweho hagati ya Visit Rwanda n'amakipe yo muri shampiyona zikomeye zo ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Faransa na Atletico Madrid yo muri Espagne. Muri aya masezerano aya makipe yamamaza Visit Rwanda ku myambaro yayo ndetse no ku bibuga akiniraho. Amasezerano nk'aya ariho kandi hagati y'u Rwanda n'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage. Gusa iyi kipe iherutse gutangaza ko itazakomeza kwamamaza Visit Rwanda, ariko ko izakomeza kugaragara muri gahunda zo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakiri bato. Ni icyemezo cyaje gikurikiye igitutu cy'abantu barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barunenga kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aba bakavuga ko akayabo gashorwamo kwamamaza aya makipe nyamara hirengagijwe abaturage bari mu bukene. Abategetsi b'u Rwanda ariko bavuga ko binyuze mu masezerano nk'aya u Rwanda rwashoboye kwamamaza urwego rwabo rw'ubukerarugendo. Nubwo uruhare nyirizina rwa Visit Rwanda rutagaragazwa, imibare itangwa n'ubutegetsi ivuga ko uru rwego rwinjirije igihugu akayabo ka miliyoni zigera kuri 650 z'amadolari mu mwaka wa 2024. Intego ikaba ari uko uru rwego rwagera kuri miliyari y'amadolari y'umusaruro bitarenze umwaka w'2030. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ni saa 11:38 muri studio za BBC London, saa 12:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Imyigaragambyo irakomeje muri Madagascar, nubwo rwose umukuru w'igihugu akomeje kugerageza kuyihagarika. Mu murwa mukuru Antananarivo abapolisi benshi bashizwe ku mihanda ahantu abantu bigaragarizagamo. Intandaro y'imyigaragambyo irangajwe imbere n'urubyiruko n'ibura rya hato na hato ry'amazi n'amashanyarazi, ariko ubu isigaye yaragutse maze inamagana imitegekere mibi n'ingufu z'umurengera z'igipolisi mu kuburizamo imyigaragambyo. Ni inkuru ya Richard Kagoye mushikirizwa na Jacques Nitegeka.
Abanya-Madagascar babarirwa mu magana bari bambariye imyigaragambyo mishya yari yahamagarijwe ku mbuga nkoranyambaga. Barimbaga kandi bazamura amabendera basaba amazi n'amashanyarazi mu gihe bagendaga mu mihanda yo mu murwa mukuru. Urubyiruko rwiganje mu bigaragambya ruravuga ko gusesa leta kuwa mbere ari nk'igitonyanga mu nyanja. Icyo ubu bashaka ni uko Perezida Andry Rajoelina yegura. Igipolisi kitabaje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya iyo myigaragambyo. Abigaragambya barashinja ubutegetsi kugerageza kubacecekesha. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abantu barenga 20 bishwe naho abarenga 100 barakomereka kuva aho iyi myigaragambyo itangiriye mu cyumweru gishize. Leta ntiyemera iyi mibare ivuga ko ntacyo ishingiyeho. Igisata c'ububanyi n'amahanga ca Afrika y'Epfo cemeje ko Kositani Mtetwa aserukira ico gihugu ipare wa musanze yapfuye haciye umunsi umwe bimenyeshejwe ko yaburiwe irengero. Ambasaderi Mtetwa yakorotse avuye mu igorofa rya 22 ry'umunara w'ihoteli iri mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Paris. Igipolisi c'Ubufaransa kiko kirakora amatohoza ariko ibinyamakuru byo mu gico gihugu bivuga ko vyibazwa ko ari we yiyishe amaze kugurura ku nguvu idirisha ryugaye bishimitse. Mtetwa yari yarabaye umushikiranganje w'igipolisi hanyuma umushikiranganje w'ubuhinga n'imico kama. Yaraherutse kuvugwa mwitohoza ryo kwivanga mu vya politike mu bikorwa vy'igipolisi ca Afrika y'Epfo. Ishiramwe ry'umuyagankuba ryo muri Nigeria ryatanguye gutanga isorosoro amatara kugira ngo ntacike mu gihugu cose mu gihe gaze yagabanutse ku munsi ugira kabiri. Abakozi bo mu gisata c'igitoro bakora mu kigo ca Dangote Refinery bari muri yegeregere. Ishirahamwe y'abakozi bakuru bo mu gisata c'igitoro na gaze bari mu myerekano kubera abakozi 900 birukanwe mu ndwi iheze kubera kwinjira muri iyo sendika. Ko kutumvikana kwatumye habo bukene kwa gaze bwinshi bihungabanya gutanga igitoro mu bigo bitunganya umuyaga nkuba. Ubuhinda bwateye utwatsi gusiribanga igishushanyo cyo burondere ntaye kwikukira Mahatma Gandhi i Londres guvyita ibitera isoni. Gasavye ko abo bononyi bataramenyekana bakurikiranwa vuba. Ijambo abaterabwoba ryari ryanditswe ku irangi ku gice ico gishushanyo gihagazeho. Ivyo bibaye iminsi mike imbere y'isabukuru y'amavuko ya Gandhi, umunsi unahimbazwa nk'umunsi mpuzamakungu wo kwirinda kuja mu ngimba. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Nadine mu myiteguro y'umushyitsi ukomeye. Agnes we yishimiye kongera kurabo kwa Chris. N'urunana. Uyu munsi ugarukiye hanye? Ngarukiye kuri wa musozi ukirenga ikiraro cya Nyarurembo. Ewana, wazindutse koko nimbara aho ngaho wageze. Aha. Sinazindutse cyane Chris. Ahubwo nuko wowe waryamiriye. Narigize ngo n'uyu munsi urayisibye siporo nk'uko umaze iminsi uyisiba pe. Shana uko gahunda ziba zambanye nyinshi, ariko gusiba siporo birambabaza. Wari umeze utese ahandi? Shameze neza nta kibazo. Niba ari uko wakererewe, nabonaga umuvuduko uriho rwose utari bumbone cyangwa ngo nsuhuze. Ibyo ntago bibaho, nta muntu waca ku nshuti ye ngo agenda atayisuhuje. Nako sina ngombwa kuba inshuti yawe, niyo bari undi muntu ntabwo ari byiza ko wagenda utamusuhuje. Hewana. Gusa ndatomboye kuba duhuye pe. Nkabona amahirwe yo kugusuhuza. Hari hashize iminsi kiri. Na amahirwe kuri twese kuko twese twari dukumburanye. Ibyo. Njyewe ariko nazaga nubwo tutahura gukora umaze iminsi rwose udakora siporo. Nakoraga da. Ahubwo hari igihe mbura umwanya wo kuza kwiruka, nkahitamo kuyikorera mu rugo nkakora utuntu tworoheje, ariko sinjya nsiba siporo. Nabyo si bibi. Ariko burya siporo yo mu rugo ntabwo yegereranya n'iyo umuntu aba akoreye hano hantu rwose hagari. Ugerageza rwose ubona umwanya wo kuza gukora siporo ihagije kiri. Nibyo nanjye ndabyemera. Shanyereka ngo usezereho rero, ugire umunsi mwiza naho utaha. No, ko wihuse se kugiye kare. Amasaha yanjye yo kwitegura nkajya ku kazi arageze. Kuraje ahubwo wowe ndabona ugikomeje siporo. Nta kibazo. Ngaho nyaruka udakererwa akazi ka leta. Umunsi mwiza. Ewe, karibu cyane busho. Akira agatebe wicare ubundi umbwire. Ko washyashyanyira? Ntashyashyana. Ubuzira kabyeri? Nawe ari we washyashyana busho mbabarira. Yewe. Wabishize ku rundi rwego pe.
ahubwo mbwira yakubwiye ko asasangaye Patrick se ntimwavuganye se ntabwo yaguhaye isaha n'igisubizo urebye ubwiza ukuri amakaniye rwose ngo ntazaza Patrick hakana ko ataza kureba umwana we uramubeshyeye uramubeshyeye rwose kuko arabishaka cyane rwose nuko njye yakomeje kumubera ibamba naho ubundi Patrick arashaka kureba umwana we cyane uko rero kumubera ibamba kwawe nibyo byatumye rwose asa n'ubizonetswe yambwiye ngo arambuye kwirirwa mu mikino yo gusaba kureba umwana nkaho atari uwe kuko izo utamubwiye ko imikino nayo ivuyemo namaze gufata umwanzuro wo kumwereka umwana akamureba akanamuterura bagakina sozi ko nabikubwiye mu by'ukuri ibyo byose nabimubwiye ariko yamakaniye ngo yakwinjize kenshi ngo urebe ko areba umwana we urabyanga ubwo so kuki Patrick ko yivumbuye gutyo kuko yabitewe n'iki reba ukuntu nawe namwiteguye nkateka neza nkamugurira akabye none birangiye yivumbuye kuko busho ko wari wikoze ahora wahora n'iki wageze ngo rwose utakumenyereye agusanze muri aka kajipo n'agashati ntiyagira ngo uragakomika imyaka 20 ntukore pe n'umwana we namuteguye nuriya ko narashyize ku ruhande utwenda twiza ndi mu mwambike nahagera nyamara rero ntabwo byoroshye na Dine wumve ko nyine yatangiye no gutekereza kuba yakwishakira undi mugore babyarana kuko n'ubundi wowe ntibyari muri gahunda kubyarana kuko n'ubundi ngo wamutekeye imitwe nyine agashiduka yaguteye inda bakishakira undi mugore busho none ubu se disi ko nkora iki ko mumve yarakaye cyane ko rero ngiye icyo mbona nuko bashaka umwanya ukagenda mukiganirira imbona nkubone ni naho wenda yabona ko rwose imikino wayivuyemo koko naho ubundi ntabwo byoroshye mwarimu re yarakoze yabaganirije ku myitwarire ikwiye kubaranga nk'abanyeshuri ababwira uko mukwiye kwiga mushyizeho umwete njyewe rero nje kubabwira ku kindi kintu kizadufasha kugera kuri ibyo byose ubu nje kubaganiriza ku bidukikije ninde wanyibutsa ibidukikije icyo ari cyo twabivuze kenshi nizere ko mukibyibuka ibidukikije ni ibintu byose bituzengurutse harimo amashyamba imigezi ibishanga ibiyaga n'inzuzi n'imigezi Obama aragerageje ibyo byose avuze ni bimwe mu bidukikije ariko yibagiwe kuvuga ku bikorwa bya muntu kuko nabyo ni bimwe mu bidukikije mwabonye ibintu bimeze nk'indobo nini ziri ahantu hatandukanye mu kigo yego twazibonye murakeka ko ari zo gukora iki yego narame ni izo kubikamo amazi yo kunywa oya ntabwo ari izo kubikamo amazi yo kunywa ahubwo ni izo gushyiramo imyanda kugira ngo twirinde kuyinyanyagiza aho tubonye hose mu kigo mwabyumvise kari nyinshi buri nguni y'ikigo igirimo nk'ebyiri reka mwarimu reya n'ubundi nka mugenzi wanjye hanyunganire muri iyi gahunda yo gukurikirana ibikorwa birebana no kubungabunga ibidukikije mu kigo amfasha asubize n'ikibazo cya Obama impamvu ahantu hose hagiye hari ebyiri ni uko imyanda ibora itagomba kuvangwa n'itabora hamwe rero turaza kwandikaho ngo ibibora ahandi twandikeho ngo ibitabora birumvikana imyanda ibora n'itabora twese tuzi kuyitandukanya Obama tubwira ingero z'imyanda uzibora n'itabora urugero rw'imyanda ibora ni nk'impapuro zavuye mu makayi yacu cyangwa ibyatsi twaranduye turi gukora isuku mu kigo ndutiye nakunganira tubwire itaboraze itabora ni nk'ibirahure by'amakaramu yashizemo umuti cyangwa isahane yamenetse udupipiri amacupa murakoze cyane rwose muri abana beza murasobanutse mumfashe rero dushimire umuyobozi w'ikigo watuzaniye ziriya pobere kugira ngo adufashe gushyira imyanda ahabugenewe kandi ivanguye twirinde ko yakwanduza ikanangiza ibidukikije ubu se tuvuze ko turi intangarugero twaba twiraririye rufo mu kubungabunga ibidukikije se cyane rwose ubu ntituri mu bantu bakino bazi kuvangura imyanda ibora n'itabora gusa dusigaranye ikibazo kimwe ku birebana n'ibidukikije cyane rwose aya mahugurwa mvuyemo ejo bundi batubwiye ko aya mazi dukaraba ayo twogesha ibintu byo mu rugo ndetse n'ayava ku mabati hejuru nayo ari ikibazo iyo tudashatse uko tuyafata
nabyo tuzakomeza tubyigeho dushaka umwanzuro ukwiye Rufu. Ariko buriya dukusanyije ubushobozi tukagura ikigega amazi ava ku nzu twaba tuyashoboye. Nicyo gitekerezo nanjye nari mfite kuko buriya iyo wayafashe ashobora no kukugoboka muri cya gihe cy'impeshyi n'urugaryi ukaba wanayakoresha. Mwaramutseho kwa Rufosi. Hano mwaramutse. Mwaramutseho mukobwa Jana na Pascal mwe. Nibizima Rufonsi we bwakeye. Mukomere cyane. Murakomera. Yewe. None se Rufo. Ko Pascal na mukwe bikoze n'amasuka barajyaye. Ubuse kandi uranyihindutse ugiye kuvuga ko gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka anga munsi y'urugo tutigeze tuyivuganaho koko. Gahunda yo kuyivuganaho twayivuganyeho. Ariko se akazi ntitwari twagahaye Kankwanzi. None se umuntu wagombaga kuza guhinga ejo ntaze n'uyu munsi akaba ataje kandi ntavuga ati nagize imbogamizi zinizi urumva wamenye zaza ryari. Uwo nta kiraka bashaka. Kizakubwira umuntu ushaka ikiraka ni nkatwe Rufosi atumyeho umwana tugahita tumwitabana n'amasoko. Gusa nyine ku mugani wa mukobwa Jana niba umuntu ataje mu kazi ntanavuga imbogamizi yagize ushobora gusanga nta nako yashakaga. Uko se? Umva Anosia. Ndakumva. Reka kiraka tugiye mukobwa Jana na Pascal. Reka bakorana n'umwete kandi bakagira vava kuko ari babiri. Burya twe ntitunahenda rero. Icyo dupfa nuko tubone icyo twihera abana. Wenda n'agacupa kamwe ko ku mugoroba. Ibyo twabibonye biba byakemutse. Ese uwo mwana y'umusiga mu rugo koko Nadi? Reka ntabwo nakusigira umwana wenyine. Ubuse kumuzana muri iyi misatsi koko sibyo bibi kurushaho Nadi? Ntabwo nje gukoresha ibisatsi ariko. Nari ngize ngo nicyo kikuzanye. Oya, nje kwirebera Patrick. Ahubwo asarimo. Oya ntawe uhari. Ari hehe? Patrick rero sinzi aho anyarukiye rwose. Ahubwo se nta kibazo mufitanye buriya Nadi? Kubera ikeka ko dufitanye ibibazo koko nye. Urumva mu kanya twari turi kumwe hano. Sinzi umuhungu w'inshuti yoje aramubwira ati ese ko mbonye Nadine yerekeje hano ni waje kureba. Kuva ubwo umuhungu baranyarutse sinongera no kumuciryera. Ntabwo mbyumva. Baramubwiye ngo ndikwerekeza hano hatagenda. Cyane rwose ubu nanjye sinzi aho aherereye. Ngiye impamvu rero nibajije ko mwamufitanye ikibazo akaba ariyo ntandaro yo kugukwepa. Urebye nta kibazo cy'umwihariko navuga dufitanye. Gusa nyine ntiyambereye imfura. Byagenze bitese. Buriya kuva natwituye umwana nkamubyara. Nta kintu kimwe Patrick yageze amfasha. Nakomeje kwirya nkimara ariko aho bigeze ndananiwe pe. Umwana ageze igihe cyo gutangira ifasha abere kandi nawe urabibona ubuzima mbayeho. Ntabwo bwatuma mbona ibyangombwa nkenerwa byose ku mwana. Ariko Nadi ndakumva. Mfite amakuru ko nawe hari uruhare rubifitemo. Nkaba ari nge wishimiye kuvunika ndira umwana ngenyine kandi sahari. Amakuru ufite nuko ngo nawe wabanje kwigira ibamba ngo Patrick akagusaba guterura umwana ukamumwima ku buryo wanze no kumwereka uko asa. Ibyo byo byarabaye sinabihakana kandi n'amakosa ndayemera. Urumva rero ko Patrick utamurenganya kuko nawe rwose ntabwo witwaye neza uko bikwiriye. Nanjye maze kumenya ko nakosheje niyo mpamvu naje kumurango musabe imbabazi muhe n'uburenganzira bwo kubona no guterura umwana we. Ntibase ko naje namuzanye. Ni byiza ubwo nawe wemeye amakosa yawe. Reka turebe mu kanya kwaza mukaganira nawe n'umuntu w'umugabo ndatekereza ko yisubiraho rwose akagabanya uburakari. Ikibazo sabwa razari ariko wumva amazi imwanya agiye kandi ukaba utazi naho ari. Mukobwa ja umubyizi ntiwabonetse se dushaka ntitwakwitahira hasigaye tukazaza kuhamara ejo. Imyuka yashize se nta gatege usigaranye Pascal. Njyewe nta kibazo imbaraga zirimo ahubwo navugaga nti wenda wowe utwite ntumaze kunanirwa. Gutwita se no guheka uruhinja ngo rundi ku mugongo. Ubundi nuko ugira ibisazi bigutera gusinda no kurwana naho ubundi ni wowe mugore abandi barabeshya. Nkunda ukuntu uri igifaru rwose iyo ushyize amaboko hasi imisozi irahungabana. Umva kandi ibyo utangiye. None se ko mba nagize amahirwe nkabona ku gacupa uba ushaka ko ngasoma se ngashira icyaka. Sinkuveba kuko gusinda nitombora. Nanjye rwose ayo mahirwe yo nyagize sinshobora kuyapfusha ubusa. Ariko si ibintu byo kurwana wagiye ubireka koko. Ariko ngo kubita kuko nawe utanyoroheye. Urabizi ko ururimi rwoshywa n'urundi. Nzamuye amahano ukandeka sinavuga nkagira aho nkaceceka. Ese mukobwa ja wowe n'umugabo wawe muri mu biki? Uriya si Kankwanzira. Nicyo nyine ntukireba se. Niko ko mbabazi icyo mwaje kunkorera mu murima aho kunsubiza mukandeba nk'ikimbwe hazi. Pascal ngiye kugutukira ikigore cyicuza icyo nyina yakibyariye. Ndakwinginze umbabarire ntubizemo. Ureke mbanza nkigutukire nkimare mbivumvura ibicyuzuye mu mutwe. Pascal wowe n'umugore wawe nimurekeraho. Bigenze biti.
turarekeraho kuko habaye iki aha ni mu kwawe cyangwa ni mu kwa Rufonsi? Ni mu kwa Rufonsi ariko ikiraka ni icyanjye. Ubundi kuki mungendaho ntabwo mushobora kwiteretera ibiraka byanyu mutaje kunyiyenzaho. None se iki gihe nisangahe Kankwa? Nisangahe koko? Abandi ayo niyo masaha batangirira akazi. Wowe surambaza amasaha ntangirira akazi nkandi. Uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nonsiyata? Hanyuma wowe ukaduhagarara imbere nkandi utubuza guhinga. Uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nonsiyata? Ceceka ngaho sinkavuge nawe nguvuke. Wakagore we dore uko gasa dore uko kareba. Akagore ni nyoko na nyoko wanyu na nyogosenge na bene wanyu bose Kankwa. Uranyita akagore urampahira musere banyawe. Mukobwa cyane. Numvishe ngo wigize intwari yo gutukana Inyarurembo, uramenye utazakina n'ibidakinishwa. Kuko Kankwazi Verediya na ngewe wahita umbona. Wangira ute se bagikecuru kitagira imbaraga zikora akazi. Uretse ishyari zaguturitse umutima. Ubundi ikindi wantwara ni igiki? Keretse undozi kandi nabwo mfite amaboko najya kwirogoza we nyankaraga tambesere krokodile. Pasika, ntago wumva ibitutsi byose umugore wawe nutse. Mundeke. Ubu muteriye nka mwesa waza gutabara ngo ngiye Kankwanzi ngira amahane. Ye baba we ngaho sibeshye. Ibeshye gato cyane nkwere kuko nta mazambarwa. Siba. Ntuboneye ntwite sha ngugire ngo sinakwesa ari ngewe. Ngaho satani nakosho nankoreho gato byibuze nkwereke mukobwa Jana uwariwe. Cyakora nta mupfu winukira koko. Ese ubwiye uvuga ngo mukobwa Jana ngo uwariwe. Byibuze wibuka uwo muvuga n'uwariwe. Uriki se kuri gikecuru cyashaje cyavuye kuri mode. Icyo gikecuru suribuka ko ari madamu w'umuhanzi w'icyamamare Vision Veni papa wa Karere na Obama. Urabyuka di. Ibyo sura biratirana. Ninde utarabyaye? Ceceka aho ngaho. Mbanze mukuru guture wa muhirimbiriwe. Utazi kwitera utuzi mu bitugu. Niko uribuka ko icyo gikecuru usuzugura ari umugore wa engineer akaba na paroshosho w'umudugudu. Shinguka imbere rero twakumvise uzikurata. Harya wowe umugabo wawe n'iki wambeba we? Izi ntonganya za Kankwazi na mukobwa Jana zirarangira zite? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Barakoze aho mu gikino cy'Urunana imbere yo kubasezera tugaruke ku nkuru y'u Burundi. Umupaka wa Gatumba mu burengero bw'u Burundi n'indi mipaka mu ntara iri mu ntara zitandukanye zihana imbibe n'ibihugu vya Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu itariki imwe z'ukwezi kw'icumi igiye korohereza abadandaza bacishaho ivyo baranguye nkuko bigaragara mu itangazo ry'ibiro bijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Ngiyo ngingo izotuma ibidandazwa vyose hatisunzwe agaciro bifise bishobora kurihirwa ikori kuri iyo mipaka kiretse ibitoro hamwe n'ibindi bikenera ubuhinga bwisununuye bwo kubipima. Stanley Ngendakumana muvugizi wa OBR yabwiye BBC ko iyo ngingo irimwo akarusho ku badandaza. Ibidandazwa biciye kuri iyo mipaka birenza agaciro k'idolari 2,000 vyahora bica birungikwa i Bujumbura canke Igitega canke Kobero kugira ngo biharurirwe amakore n'amatagisi. Kuva rero kuri igenekerezo ya mbere no kuvuga amakore n'amatagisi y'ivyo bidandazwa naho bizoba birenza izo dolari 2,000 bizorihishirizwa aho onye kuri uyo mipaka. Akarusho novuga nti n'umwidegemvyo w'abadandaza baba abo mu Burundi canke abo mu gihugu kibanyi ca Kongo no muri Tanzania kubera bazocisha kuri iyo mipaka ibidandazwa bashatse ibidandazwa birekuriwe n'amategeko kudandazwa muri ivyo bihugu bibiri. Abo badandaza bazokunguka novuga nti amahera n'umwanya kuko vyahora bitwara umwanya munini bivanye nuko umudandaza yahora ca ariha ibikoresho byo kwiyunguruza cyangwa byo kunguruza ivyo bidandazwa inshuro nyinshi. Muca mwumva yuko abizaniye rimwe bakamutunganiriza kuri uwo mupaka nyene hanyuma akacagenda kadandaza na kunguko kadasanzwe. Iyindi mipaka yahawe ubwo bubasha ni nka Rumonge, Mugina na Mabanda mu ntara ya Burunga. Nkuri dushikiriye mu kanya sentare ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yahamije wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila ivyaha byo mu ntambara hamwe no kugambanira igihugu icimu y'igihano cy'urupfu atari hari. Yagirijwe gukorana n'umugwi wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda, umugwi wafashe ibice binini mu buseruko bw'igihugu. Bwana Kabila yavuze ko urwo rubanza rufise imvo za politike. Amakuru no munsi agarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yaragiriwe na Jacques Nitegeka. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Mbuzechka. Mwakoze kubana natwe na Gahwane.